Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa amma ba'du. Assalamu alaikum hurmatlı atalar, kadir barklı ağayniler. Jaratkan Allah'ım ıyık cuma gününüzlerdi berekeli kılsın. Uşul ıyık cuma günü hurmatına elibizge jeribizge Huday Taalam bekem imanduluk, insap topuk bersin her biribizge. Iyık cuma günü hurmatına tuğra mes yolda adaşıp жүрген agayinilerimiz bolsa Huday Taalam tuğra yolga düşürsün. Orup kalganlarımız olsa Huday Taalam uşul dualar kabul bola turgan saatta dua tileklerimizni kabul kılıp alarga Huday Taalam şifa bersin. Hurmatlı musulman bir tuğandar, bugünkü bizdin temamız bu amanat tuğralı eken. Amanat degende bizdin elimizde şunday düşünük var. Amanat deseyle biri ap gelip başka bir kişine özünün bir akçasını kaldırıp koysa, je bir buyumun sakta dep berip koysa, uşunu gana amanat dep düşünüp kaldık. Amanat degen sözdü Huday Taala Kur'an-ı Kerim'de köptük türmenen aytat. Allah Subhanahu ve Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'nin Nisa suresinde mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul amanati ila ahliha. Elbette ulu Allah Teala silerdi amanatты öz eğisine tapşırууга buyurat deydi amanattardı. Oşul ayatты bayqap qaray turgan bolsok, hurmatlı musulman bir tuğandar, amanat köptüktür men aytılıp jatat. Andıktan amanatты biz buyum tayımga bir akçaga gana çektep koyboy, bul amanatты ötө keng düşünüşübüz gerek. Mına oşul amanatlardan en birincisi biz özümüzün nafsimiz. Eğer de biz Huday Taalaga nafsimizni Huday Taalany tanıtıp, Huday Taalanyň buyruğuna moyun sundurup, Huday Taalaga jakındata turgan amallardı izdey turgan bolsok, biz bul amanatka kıyanat kılbay teskerisinçe amanatты saktagan bolabız. En birinci amanat emneken biz üçün bizdin özümüzün nafsimiz hurmatlı agayniler. Huday Taalany tanıtalı. Huday Taalanyň ökümlerini tanıtalı. Huday Taalanyň ökümü menen jaşatalı nafsimizni. Huday Taalaga toң moyunduk bola turgan, Huday Taalaga baş iýbey, jaman jollardan alys bolalı, baş iýbeslikten alys bolalı, jaman jollardan alys bolalı hurmatly musulman bir. Oşondo biz özümüzdün nafsımızdagı amanat katarında saktagan bolup eseptelebиz. Oşondo ele hurmatly musulman bir tugandar, bizdin kolubуздун astыга berilgen, bizdin karamağımızga bergen, bizdin baldarımız, kızlarımız bul amanat bolup eseptelet. Mektepke bargan kezde okuçu mugalim üçün amanat bolot. Medresege bargan okuçu ustaz üçün amanat bolot. Darigerdin janıga bargan, vraçtın janıga bargan, orup kalgan kişi oşol dariger üçün amanat bolot. Eger de dariger közü jetbese, men bunu ayıktıra albayım dep közü jetbese, anda özüden jakşı bir darigerge jönötüş moyunda mildet bolot. Eger de anda kılbasa al kıyanat kılgan bolot İslam boyunca. Oşon üçün amanatты biz tar düşünüp albaylı hurmatlı agayniler. Biz kesip kılıp atkan, biz rızkı tavap jep jatkan kesibimiz dagın biz menen sizler üçün amanat bolot. Mına oşol kesipte eger de biz tuğra emес jaktan kireşe alıp, oşonu tuğra emес jakka dagın jumşay turgan bolsok, eki amanatka kıyanat kılgan bolabыз. Allah sizge kesip berdi, tuğra emес kesipti taştap kadam taşladınız. Kayra oşol yerden tapkan nersenizni tuğra emес jakka koldona turgan bolsoңuz, dagın bir Huday Taala sizge bergen baylıkka siz kıyanat kılgan bolup eseptelesiz. Oşon üçün amanatты kayra aytabыз, amanatты biz tar düşünbeşibиz gerek. Amanat öte çoң nerse. Hurmatlı musulman bir tuğandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde mintip aytat. La imana liman la amanata lah. Kaysıl kişinin amanatka bek bolboso kaysıl kişi, amanatka kıyanat kıla turgan bolsa anın imanı toluk emes deydi. İmansız emes, imandı o bir ok, imanı toluk emes. İmanı alsız adam deydi. Sebebi imanı alsız adam gana Huday Taalanyň nesinden azabıdan korkboyt. Korksa çala korkottu, biraz korkot. Oşon üçün kıyanat kılat. Eger çındap Allah körüp turat degen adam bar bolsa, Allah uğup turat degen, Huday Taalanyň ahirette cazası var dep çındap 100% yürekten işengen adam bolsa, al adam bir kadam künöge közde kadam taştabayt, bir kadam taştabayt. Bir köz irmemce Huday Taalaga künö iş kılbayt, tili menen künö iş süylebeyt.
Жаман сөздөрдү сүйлөбөйт. Тек гана тилини зикир менен алектентет. Тек гана тилини жакшы насаат, үгүт насаат, даават кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосуп, ошол жака гана иштетет. Эгерде чындап Кудай Тааладан корко турган болсо. Бирок ушундай мүчөлөрүбүздүн аманатын дагы биз унутуп койдук. Ар бир мүчөбүз биз үчүн аманат, урматтуу агайлар. Мүчөнү бизге бөтөн аялды караш үчүн берилген эмес. Жалаңач аялды караш үчүн берилген эмес. Бул көз биз менен сиздер үчүн. Кудай Тааланын улуулугуну көрүү үчүн берилген. О асман менен жерлерди карап, ошол жерлерден үлгү алып, ушундай нерсени жараткан улуу Кудай бар экен. Ошону таанып билиш үчүн берилген бул көздөрүбүз. Көздөрүбүздү жашообузга, турмуш тирикчилигибизге керек болгон нерсениге иштетүү үчүн гана берген. Ал жаман арам нерсени караш үчүн берилген эмес. Колдорубузду арам сүткорлук, паракорлук деген арам нерсени кармаш үчүн берилген эмес. Бөтөн аялдын колунун кармаш үчүн берилген эмес. Эртең кыямат күнүгө барган кезде тил токтойт, колдор сүйлөйт. Эртең кыямат күнү барган кезде жанагы күнөөшкө кадам таштаган буттарыбыз эмне кылат? Буттарыбыз сүйлөй баштайт. Мүчөлөр сүйлөйт, урматтуу агайлар, эртең кыямат күнүндө. Аллах Таала Ясин сүрөсүндө айткандыгын билесиздер. Ясин сүрөсүндө ушундай келет. Кыямат күндө сөз жок, тил жок, бирок мүчөлөрүбүз сүйлөйт. Ар бир мүчөбүз биз менен сиздерге каршы бизге күбөлүк берет. Бүгүн бир адамдан жашырышыбыз мүмкүн, башкадан жашырышыбыз мүмкүн. Эртең бутубуз күбөлүк берет. Паланчы жерге басып барганден күнөө ишке. Колубуз күбөлүк берет, паланчы бөтөн аялдын колуну кармап койгонден сен. Көзүбүз күбөлүк берет, паланчы аялды кыянат кылып акырын урдап карап койдуң эле дейт. Ал жерде кача албайбыз, урматтуу агайлар. Чыныгы имандуу адам, Кудай Тааладан ишенген адам, ар бир мүчөсү Кудай Таалага моюн сунуш керек. Бул эң чоң аманат, урматтуу агайлар. Ошон үчүн колубузду дагы, көзүбүздү дагы, тилибизди дагы, жүрөгүбүздү дагы, бутубузду дагы эмне кылалы? Аманатыга кыянат кылбай бекем сактайлы. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана бул мүчөлөрдү иштетели. Улуу алымдарыбыздан көп мисалдар бар. Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык хадисини бардыгыбыз билебиз. Аятул мунафики салас деген. Мунафыктын белгиси үчөө деген. Анын бириси эмне? Биз ал хадиске керең токтойлу. Анын бири аманатка кыянат кылгандык. Аманатка кыянат кылган адам мунафык эмес. Биз мунафык дебейбиз, себеби анын жүрөгүндө иман бар. Аны мунафык деп түптүз айтууга болбойт. Болгону мунафыктар кыла турган бир ишти, эки жүздүүлөр кылган бир ишти кылып койду деп коебуз. Ошончо айта алабыз. Аны мунафык дебейбиз, себеби жүрөгүндө иман бар адамга мунафык деген сөздү айта албайбыз биз. Кыскасы, чыныгы имандуу адам мунафыктардын сыпаты менен сыпаттанбаш керек. Ар бир иши имандууларга жараша турган иш кылыш керек. Адамгерчиликке жараша турган, адам баласы болуп жашай турган бир иш кылышыбыз керек. Мына ошол эң чыныгы иман менен жашоо болот. Бул жерде тек гана неме эмес, урматтуу агайлар. Жумуш дагы биз менен сиздер үчүн эң чоң аманат болот. Бизге берилген вазифалар мугалимсизби, директорсизби, президентсизби, айырмасы жок. Бийлик башыдагылардан баштап эң төмөнкү бир жерде башкарып жаткан адамдын бул аманат, ошо сиздин колуңуздагы нерселер. Сиздин колуңузда иштеп жаткан ар бир киши аманат болот. Эгерде ошолорго кыянат кыла турган болсоңуз, мээнет акыны убакыты менен төлөбөсөңүз, сиз аманатка кыянат кылган болосуз. Колуңузда иштеп атабы, строительный компаниянын шефисизби? Иши бүтөр менен мээнет акысын колуна карматыңыз. Таксисти жалдадыңыз, убакыты менен бериңиз. Кыскасы, кайсыл тармакта болсоңуз, ошол жерде сиз колуңуздун астында иштегендердин толугу менен төлөп беришиңиз керек. Ошондой эле бийликте отурган киши, мансапта отурган киши, ал муфти болобу, казы болобу, башкасы болобу, айырмасы жок. Колунун астыга бирөөдү жумушка алган кезде татыктуу адамды жумушка алыш керек. Эгер татыктуу адамды жумушка албай турган болсо, ал аманатка кыянат кылган болот. Эртең Кудай Тааланын жанында ал жооп берет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жанына Абу Зар Гифари радийаллаху анху келип интип айтат. Пайгамбардын жанына келип айтат: "Ала тастамилуни". О Аллахтын элчиси, мени бир жерге бир ишчи, бир башкармага бир башчы коюп койбойсузбу? Жетекчи кылып койбойсузбу? Бир жерге бир иш бербейсизби? Мен дагы иштейин дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак колдору менен, берекелүү колдору менен мындай кылып таптайт. Абу Зар Гифарини мүйрүсүнө, ийнине таптап туруп айтат: "Я Абазар, о Зардын атасы, иннака даифун, сен алсызсың.
Sen küçüğün jetbeydi vazifaga. Ve innaha amanatun. İş amanat. Eğer de men sizge iş bere turgan bolsam, bu iş amanat. Erten bunun için cevapkerçilik var. Sen Kuday Taala'nın janında cevap beresin. Ve innaha yevmal kıyamati khizyun ve nadamatun. Vazifa kıyamet gününde bu korduka sebep boluşu mümkün. Ökünüge sebep boluşu mümkün. İlla man ahazaha bi haqqiha. Bolğonu kaysıl kişi deydi. Oşol amanatlı janağı vazifani algandan keyin anın akısına atkarsa, toluğu menen koludan kelişince kızmatın ötөй turgan bolsa, mına oşol kişi üçün gana korduk bolboyt, ökünüş bolboyt deydi. Başka adam üçün ökünüşlü bolot deydi. Karаңыз, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifaga özünün sahabaсын koyuyordu. Emne üçün? Sebebi anın alı oşol neseni atkaruga jetpeyt ele. Bul jerde kızıkçılıkты karabayбыз. Bul men jakınım, bul menin agam, bul menin inim деген түшүнүк жок. Bul menin ejekem karındaşım деген түшүнүк bolboş керек, урматтуу мусулман bir tugandar. Ar bir iş Kuday Taala'nın razıçılığı için boluş gerek. Boldu. Tatıktığı koy, tatıksız ketire veriş gerek. Al direktör ol, kim bolu olsun. Kıskası vazifa dağın, vazifaga bir ödü koyu dağın öte çoğun amanatlardan bolu eseptelet. Oşun için vazifaga kokusu birinizde direktör bolup kalsanızda zavuçunuzu jakşıtan davalыңыз. Jönele misal. Banisaga varıp kalsanız jakşı bir darıgerdi tandap alыңыз janыңызga. Jönele bilbegen kişilerdi janыңızga katarыңızga tizip albay. Bardığı amanat bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde mintip aytad. Salasatun ana hasmuhum yevmal kıyama. 3 tür kişi var deydi. 3 tür kişi var. Mına uşol 3 tür kişinin kıyamet gününde men anı meni arazlaşam deydi. Kıyamet günü olganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men anı meni sottoşom, men anı meni esepteşem deydi. 3 tür kişi menen. Alardan biri kim deseniz, raculun a'tabi summa gadara. Bir kişi maga vada verip anan kıyanat kılgan bolsa deydi. Vada verip kıyanat kılgan bolsa, vadasına turgan bol bolsa, anı menen kıyamet günde men arızlaşam deydi. Men sottoşam al kişi menen deydi. Edeset görünüz. İkincisi, ve raculun ba'a hurran fa akala samanahu. Bir adam, bir erkin adamda satıp akçasını jep koysa, adam satıularda fayda olup jatat ko. Kebir yerlerde kul siyahtı öyle faydalanıp jatat. Oşondoy kıla turgan bolsa, anı menen dağın kıyamet gününde men emne kılam? Men sottoşomun deydi. Üçüncüsü kim dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ve raculun ista'cara aciran fastawfa minhu ve lem yuaddi ajrahu. Üçüncüsü bir kişi başka bir ödü jalda aldı işke deydi. Toluk jumuşun bütürüp aldı. Bütürgönden keyin janağı köçö sözü men aytkanda kidat kıldı, akçaсын berбеди. Bunday neseler bizde köp bolup jatat agayniler. Kaysıl kişi Rusiyaga de başka jerge barıp işlep kelgen bolsa jakşı bilet. Bizdin Kırgızstan içinde dagında bunday neseler var. İştetet. Kafelini kılasız, şuvağını kılasız, başkasını kılasız, jarabады deyip de berбей koygonlar var. Je bolsam ortaga kirip alıp, aytbay sen astan jegenler var arabızda. Oşo menen bay bolup ketkenler var. Erten kıyamet gündögi esep kısapты unutup koygon anday kişiler. Peygamber emne deydi? Özünün akısını toluk atkartıp alıp, akısın berбеген adam menen kıyamet gününde men emne kılam, men arazlaşam. Men anı menen sottoşom degen sözde aytıp jatat. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem intip aytat. Ma min amirin yali umural muslimin. Kaysıl kişi musulmanlarga başçı bolsa deydi. Başçı bolsa degende direktör boluş ele şart emez. Jana jokorda ayttık. İmambı, kazıbı, muftivi, direktörü, je bolsa ministrbi ayırması yok. Musulmandardın işine jetekli olup summa lam yajhad lahum ve yansah lahum. Andan keyin al eldin, al musulmandardın önügüsüne, al musulmandardın oňolusuna, oşol jaşoonun oňolusuna, oşol musulmandardın koopsuzluğuna, kıskası bardyk jagынан egerde hareket jasabay turgan bolsa, özünün vazifasından tuğra emes faydalanıp elge kıyanat kıla turgan bolsa, illa lam yadkhul ma'ahul jannah. Al kişi, al musulmanlar men çoğu beyişke kirбейт deydi. Bu Peygamberden hadisi, hurmatlı musulman tugandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Jetekçivi kıyanat kıldı mı? Hiç kaçan musulmanlar menen çoğu beyişke kirбейт deydi. Bu Peygamberden hadisi Sahih Müslim'de kelgen. Sahih Müslim'de kim kalasa açıp kalasa bolot. Oşonduktan vazifanın başında turgan adamlar sizlerden öte suranıp keteribiz, özüңüzlerden, kolunuzlardan astındagılarga adiletlilik menen mamile kılgıla. Barına bir köz menen karagıla. Birini jakşı, biri jaman emes.
Kimisi mehnet kılıp atkan bolsa anın akısını vakti menen beriş gerek. Tatыктууларды alып kelip vazifalarga koyuş gerek. Bul ar bir musulmandın emnesi milleti bolup eseptede jetekçinin. Qarаңыздар, şunçalık жоопкерчиликти sezgen, sahabalardı körgön, Abdullah, bayağı Umar bin Abdülaziz degen ulu bir adam bolgon. İslam alamında bul kişini Umar bin Abdülaziz'di. 5-ci adiletli padişah dep atalgan, halifa dep atalgan. 5-ci adiletli. 4 halifadan keyin 5-ci katarında bolgon. Uşul kişi kündördün birinde ayalı kirip kalsa iylap atkan bolot namaz okuy turgan жерinde. Namaz okuy turgan bölmösүндө oturup alıp padişah iylap atat. Anan ayalı kelip kayılıp surayt. Sizge emne oldu? Emne sebepten iylap jatasız? Adam jöndөн jönle iylay berбейт da. Başına bir kaygı kelse, bir kıyınçılıkka uçurasa balkim barıp iyilayttır. Bu padişah problema yok, buyursa çay kelet, tamak pişirilip kelet, kuldal hizmet kılıp atat. Birok kişi iylap atat. Padişah iylap jatat. Emne sebepten iylap jatat? Ayalı tаңыркап turup surayt. Sizge ne oldu? Malaka tabki. Emne sebep oldu siz iylap atasız degende, janagı padişah aytat. Daini ve şa'ni. Sen jön koyçu meni deydi. Men özüm men alek bolayın, maga aralaşpay turçu deydi men işime. Men özüm bilem deydi da emne bolgondugunu. Bolboy ele janagı ayal suray beret da ayalı. Emne oldu degende anan aytat. Mintip jawab beret. Nazartu fil fakir vel aciz vel armala vel miskin ve zul iyalil kasir ve ibni sabil ve gayrihim fa alimtu anna Allah yes'aluni anhum. Men kolum astındağı kedeyge karadım deydi. Kolum astında toltıra kedeyler turat. Kolum astında toltıra alsızlar turat. Kolum astında toltıra cesirler turat. Kolum astında hiçbir jardılar turat, eştekez yok jardılar. Üy bülösü semeyni, üy bülösü çoğun, üy bülölü var. Bir kança kişi yaşagan üy bülölür turat. Musafirleri var, cana başka adamlar var deydi. Uşulardan bardığı turalı kıyamat gününde Kuday Taala meni suragandığın bildim deydi. Oşol sebepten iylap jatam deydi. Qarаңыз padişahını. Bu kişinin doğrundağıday İslam hiç kaçan bay bolgon emes, urmatlı musulman bir tuğanlar. Bu kişinin doğruda şunçalık musulmanlarda molçuluk, tokçuluk bolgon, kala verse talalarga dan çaçılgan. Talalarga dan çaçıp koyuşkan. Emnege? Musulmandardın örkösünde çımçık, kuşlar aç kalıp kaldı dep aytılbasın dep. Eğer de bir adamın kolunda çok bolsa al barıp, musulman denağı bankı bolgon, oşol жерден nikesin kıydırıp жүрүшkön. Bu oşunçalık bay dengelge jetken adam. Oşunçalık adiletli bolgonduktan bunun doğrunda. Ötken bir cumada kelgende aytkan elek. Oşunçalık adiletlilikte ornotkan, karışkır koyga kol salbay жүрgön. Karışkır koydu jebey жүрgön şu kişinin doğrunda. Ölgön günü karışkır koydu jeydi. Oşonda koysa aytat, padişah ketti deydi baygeler. Oşunçalık bul takva adam bolgon. Qarаңыз, ушундай adam emne dep jatat, men kolum astagılardan erten kıyamat günde жооп berem deydi. Бүгүnkү күндө biz başçı bolup oturgandar, imam bolgondor, kazı bolgondor, mufti bolgondor, je başka bolgondorubuz erten kıyamat günde suralbayбыз dep ойлойбузбу? Sözsüz türde suralabыз. Ar bir adam için biz жооп berебиz erten kıyamat günde. Allah'tın canıga barganda al jerde eч nерсе пайда бербейт, tek kana suraka жооп berişin kerek bolup kalat. Жооп бере албасаң al ordu belgilүү masele. Oşonduktan urmatlı musulman bir tuğandar amanatqa beken bololu. Soda satık kılgan agaynilerimiz var. Soda satık kılgan kezde öte tuğra emes kadamdardı taşlaşat, bilesizler. Maşine satkandar maşinelerdi çala jasap turup öte sonun kılıp bağlap maktap satıp yiyet. Turav Kırgızstanda emes, Kıtayda basılıp kelgen kiyindi Kırgızstandın nemesini basıp durup Kırgızstandıkı dep satıp atkan adamlar boluşu mümkün. Turkiyanıkı dep basıp satkan adamlar boluşu mümkün. Kıskası har türlü jol menen soda sasık işinde kıyanat kılgan adamlar bizim aramızda bar, urmatlı ağaynlar. Ar biri vaqtınça emneni közdeydi. Bir jönökö ele bir 10 minutluk jırgaldı, je 1 saatlık, je meyli 1 yıldık jırgaldı estep atat. Birok tübölük baktısız bolom degen sözde unutup kalıp jatat. Tübölük baktılыкты biz kütüşübüz gerek. Tübölük baktılыкты taza sodada bolot. Kudaydın hökümünü atkaruuda bolot. Oşonu unutup koyup jatabız. Oşon üçün biz ülgü algan kezde özümüzdün obolko alımdarыбыздан ülgü alışыбыз gerek. Hazırkı doğruda bizge okşogon molda ülgülü bola albayt. Sebebi biz bir sözü жақсы söylesek 3 sözü kata söyleybiz. Bizde küne toltura bizge okşoganda.
Her türlü küne oluşu mümkün. Sizdi gaybat kıla deb özüm gaybat kılışı mümkün. Uşak söylöve deb uşak söyleşi mümkün. Bizden emez. Oşon üçün murunkulardan ülgü alışыбыз gerek. Sahabalardan, paygambardı körgön muğundardan, paygambardı körgön muğundardı körgöndөрдөн, paygambar maktagan 3 kılımның adamlardan ülgü alışыбыз gerek. Mına oşolor dana takva adamlar bolgon. Oşolor çındap Kuday Taaladan korkkon. Oşolordun biri bizdin mazhab başçыбыз. Bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini üretken Abu Hanife rahmetullahi aleyhi degen bolgon. Tanıyız mı? Hazır mazhab dese aytabız da biz Abu Hanife'nin mazhabıyız. Oşol kişini tanıyız mı? Kançalık dengelde tanıyız. Oşol tanışыбыз gerek agayınlar. Hazır Ronaldo'nu tanıyız. Messi'ni tanıyız. Bazıını tanıyız. Birok Abu Hanife'si hiç kim tanımaydı. Şunday doğruga yaşap kaldık da. Biz ülgü ala turgan kişi bul olsa tigin tanıyız. Ötkendögi yaşların ahvalını gördüğünüzler internet bulaklarından. Turabı? Kösetip atar, mına kim dese, etiki bir kareys, nemeni artisti aytip atar, palançı deydi. Çuvak Hacı Keviz keçe ötüp etti, biri de tanımaydı. Keçe ötüp etken Çuvak Hacı Keviz'de elimizge kança çoğun salım koşup koygan adam da tanımaydı bizim yaşlarımız. Bu ne degen tarbiyada? Bu çoğun kıyanat, ata enelerin çoğun kıyanatı. Erten kıyamatta onun için cevap ederiz bizim ballarımız oşol dengelge jetkenligi üçün. Kıskası Abu Hanife rahmetullahi aleyhini okunuzlar hurmatlı oğanlar. Abu Hanife'ni biz jöndön erçiveybiz. Ata öte ulu o imam bolgon. Kur'an'dı jat bilgen, hadisti bilgen, Arap dilini tereң düşüngen alım bolgon. Bugünkü günü bir adamlar özü bir hadisti dagın bilbegen al turalı sın pikir aytat. Al kata deydi, al zayıf hadis deydi. Özü bir hadisti de bilbeydi, çukurlap keseniz. Bir hadis de bilbeydi. İnternetten de kapir kılıp taşlap koyuyor. Özü de düşünmedi al dedem ne deyip yazılgandığını. Oşonda adamlar sın pikir ayta başladı. Abu Hanife jönde sözden çıkıp etmeyle mi? Temadan. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi kündördün birinde biznes partneri olgan. Özü men çoğu biznes kılgan da, yani küçe tilimen aytalı, biznes partneri var bolgon. Anın atı Bişir bolgon, Bişir. Uşul kişiyi kündördün birinde cükte alat da saparga çıgat. Misir'de közдөй. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi oşol yerde 70 kiyim beret, 70 kiyim. Uşul 70 kiyiminin içinde, yazıp koyuyor, 70 kiyiminin içinde bir kemçiligi bar kiyim var. Siz uşunu satkan kezinizde satıp algan adamga aytыңыз, mana uşul kiyimde kemçilik bar. Anan satыңыз deydi. Tigi Bişir degeni barat, Misir'ge jetet. Emi biznes kelip kaldı da, bilesizmi, sodegerge yol açılıp kaldı, sata veret da, unutup kalat diyaktı. Unutup kalıp degeni satıp yiyet. Satıp yiyip kayra kelet. Abu Hanife men kayra jolugat. Jolukkan kezi Abu Hanife aytayt. Siz 70 kiyimli sattınız meyli. Hal bayyanta zalikal ayballezi fi thawbil. Siz janağı kiyimdeki kemçilikte ayttınız mı tigi satıp algan adamga deydi. Degende janağı şerige aytat. Nasitu, unutup koypum deydi. Men aytpay kalıpım anı, unutup koypum deydi. Oşol jerde aytkan kezde Abu Hanife rahmetullahi aleyhi emne olot? Oşol soğudadan tüşkön kireşenin barını sadaka kılıp yedi. Toluğu menen oşol biznesde emne tüşkön bolsa bardığını sadaka kılat. Emne üçün sadaka kıldı. Abu Hanife aytat. Uşul menin baylığıma kümön nerse aralaşıp kaldı deydi. Şektüğü nerse aralaşıp kaldı deydi. Oşonduktan, oşol sebepten bardığını sadaka kılat. Kireşesini bilesizler kançı mıydı? 1000 dirham. Al kezde urmatlı ağaylar 1000 dirham bol öte çoğun akçaylı. Öte çoğun summa bolat ele al. Bizdin de orada 1000 dirham deseniz hazır. Bu az ele akça bolat da, sebebi kümüş arzam da bizde. 60 som, 80 som, patolog 200 som da kümüştün 1 gramı. Al doğrularda kümüş ukmuş nese bolgon. Öte kımbat bolgon altın menen kümüş. Oşonda 1000 dirhamdı sadaka kılıp emne sebepten bolgonu soda kılgan kezde emne oldu? Janağı kemçilikte aytpay turup sattı. Hazır bizde kemçilikte aytpay turup satkandar toltura. Emne üçün bizdin uşunçalık biznes kılabız. Uşunçalık alış-berişimiz var, önükpeyt. Emne sebepten? Sebebi köp agayınlar. Kebirleri sutkorlukka kirip ketip atabız. Kebirleri janağı soda satıkta kıyanat aldap atabız, kıyanat kılıp jatabız. Oşol sebepten bizdin biznesde bereke jok. Eger de biz adal jol menen taup, adal jol menen biznes kıla turgan bolsok, hiç kaçan biznesten adam kemibeyt, bayit. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Rızkının 10'dan 9 beligi bizneste degen.
ырыскынын 10-9 bölügü biznesте болот. Соода саттыкта болот. Бирок бизде ырыскынын 10-9 анда эмес да. Биздики тескерисинче көпчүлүгүбүздүкү артка кетет. Ошондуктан соода саттык кылганда да аябай берилишибиз керек. Өтө бул маанилүү нерсе, урматтуу агайындар. Дагы бир үлгүлүү мисал, Имам Бухаринин устазы болгон Абдулла бин Мубарак деген алым болгон. Бул Имам Бухаринин устазы. Имам Бухарини бардыгыбыз билебиз. Бир нерсе десек, азыр көпчүлүк адам Сахих Бухари это достоверный хадисы деп дароо эле чыга калабыз. Ошондой алымдын устазы болгон Абдулла бин Мубарак деген. Ушул киши кандай атадан, кандай ападан төрөлгөндүгүнү билебизби? Маселе ошол жерде. Абдулла бин Мубарактын атасы жөнөкөй бир колунда жок адам болгон. Болгону бир кишинин багында кароолчу болгон. Багына кароолчу алат. Арада бир канча жыл өтөт. Багбан эмес, багын карабайт, тек гана кароолдук кылат. Охраняет, деп орус тилинде айтканда, охранасы менен алек. Бир канча жыл өткөндөн кийин бактын кожоюну келип калат. Мага бир жакшы, бир даамдуу анар алып келчи дейт. Анан тиги барат, бирди көтөрүп келет, жейт. Эми таттуу алып кел деп жатат да. Бул алып келсем да кычкыл чыгып калат да, начар. Шундай алып келесиңби, бар бир башкасын алып кел, жакшыраксын алып кел, мен сага бир даамдууну алып кел деп жатам. Сен кайрап келсе 2-3 жолу барат. 2-3 жолу алып келгенде дагы анары не чыгып калат? Кычкыл. Кожоюнуна жакпайт. Ушунча жыл иштеп атасың сен дейт. Азырга чейин мындай кычкыл, начар анар менен жакшы сапаттагы анарды билбейсиңби дейт. Канча жыл болот сен ушул жерде кароолчулук кылып атасыз. Кантип сиз ажырата албайсыз дейт. Ошондо Абдулла бин Мубарактын атасы мынтип айтат экен. Кожоюнум, сиз мени анардын даамын татып көрүүгө койгон эмес бул жерде. Менин вазифам кароолдук дейт. Мен кароолдук кылып атам дейт. Мен мунун кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман менен ишим жок дейт. Мен анын даамын татып көргөн эмесмин дейт. Ошол жерде жанагы кожоюну бул кишинин такыба экендигин билет. Кудай Тааладан коркуучу өтө такыба киши экендигин билип, кызын ошол кишиге турмушка берет. Ошолордон Абдулла бин Мубарак деген киши төрөлөт. Имам Бухаринин устазы төрөлөт. Урматтуу агайындар. Бул такыбалыктын натыйжасы. Такыба адамдардан такыба балдар чыгат. Кудай Тааладан корккон балдар чыгат. Келечекте артыбыздан дуа кыла турган адамдар чыгат. Ошондуктан биз тандаган кесибибизде өсө такыбалыкты сактайлы, урматтуу агайындар. Дагы бир окуя айта кетели. Дагы бир окуя, бир такыба киши колунун астында иштеген кишиге ушундай кайра эле буюмуну таштайт да, бизнесмен. Таштап, ушуну саттың дейт, саткан кезиңде кемчилиги бар, кемчилигин айтып кой дейт. Бизнес келип калган кезде жөөт келет, еврей. Еврей келип жанагы товарды сатып алат. Сатып алгандан кийин кетет. Кетип келгенден кийин сураса, сен товарды саттыңбы? Ооба. Кемчилигин айттыңбы? Жок. Кандай ошол киши дейт. Канчага саттың? Мынчага саттым. Акчаны бер. Кана десе кетти дейт. Артынан кууп жетет. Артынан кууп, жанагы еврейдин артынан барып жетип, еврейди токтотуп алып айтат. Мына акчаңызды алыңыз, биздин буюбуз кемчилиги бар эле, сизге айтпай сатып коюптур, акчаңызды алыңыз да биздин товарыбызды бериңиз дейт. Көрсө, еврей да муну октоп койгон экен да. Еврей да муну жайлап койгон экен. Жанагы таза, сапаттуу дирхамдардын ордуна начар дирхам, жанагы күмүштүн эң начар сортундан жасалган тыйындарды берип койгон экен. Ошол жерде еврей айтат, сага эмне түрткү болду, эмне себеп болду сен ушундай кылдың десе, биздин динибиз дейт. Биздин динибиз аманатка бекем болууду буйруган, кыянат кылбагандыкка буйруган дейт. Ошол түрткү болду дейт. Анан жанагы еврей мойнуна алат да, мен да эле тыйындарды начар берип койгондум дейт. Жанагыдан дагы көбүрөөк таза акча берет. 1000 сомго алган болсо 3000 сом кылып берет. 3000 сом кылып берип, ошол жерде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулу. Күбөлүк берем Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, күбөлүк берем Мухаммад Аллахтын элчиси деп иман келтирет жанагы жөөт. Бул мусулмандардын динге бекем маани бергендиктеринин натыйжасында болгон иман келтирүү, урматтуу агайындар. Азыркы биз дагы эгерде ушундай боло турган болсок, айлана чөйрөбүздө жашап аткан ар бир адам иманга келип калышы мүмкүн. Кудайым бардыгыбызды ушундай аманатка бекем кылган болсун. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.